la se mone tum je than jo lo la taun ar luan ta hut aji pu si pu setame nili hem ang den long nang ki pu na bang nili je thek do nong le lang la pe ra ja tum than lo la so hem ge free aji pu si pu setame badu setame ni ban isia notice ta dang pi pelang taun committee ben putame la pen ke dere ke ja ke the tum ben pu stame department ben pu stame la bang so lam putha ka ni tum han pachini ne lang muni tum je than jo ga do la bang so compensation putha ke pipe pu si pu pipe pule pu setame nili tum ge la town area an ke non la nili dung ni pu nili dung ge dola nili hema building lo nili ga chikim ko anu ne ki sung pen la pen hasot engineer dam nili arju la pen la pu na thu ke wangwe pu si pu setame hilik penak la da ke pi penak nili me thang gari pen si la bang so dim long le che tai si la bang so dim long nili hema ka parja bang so hem ke 2 stories penak lo foundation ke 5 story aphan si nili pinchong lo asile bang so hem ke non ma de room kep do arum thedung room kep do la room kep pen ke rooming koi po abe room kep ang song room kep rooming koi po an ke latrine bathroom la hai do lang la pen lang tanili future aphan che selam masida masilang da selam det lo la si khoros ke penang andam lo nili la da near about 1 crore ke dam kai lo da. Regarding the ongoing construction of the roads, I think it will be a very big problem for our school. It will affect mainly, especially these buildings. I think more than half, they will take it. I think the expansion of this road, it will take from the road, from the middle of the road. They will took. I don't get any clear notification, but from someone I heard that they will took 10 meters from the middle of the road. If it is 10 meters, that means this building will be no more, and it will affect our school as well as the school campus also, and it will be a big problem for us. And as far as I heard, there will be no compensation this time, and there will create a financial problem for us also. Did you get any notification regarding? No, till now we don't get any notification, official notification from the government. Yes, this type of development is very good for our districts also, but if it is to be done, I think information should be given beforehand, and for the affected people, I think compensation should be given. Dolo la longli anta kene pondet pumati la si pinaana kisik katura mate kisik sake dolo men rong gada o ambinang lo Tamte la so hem na pon pidet pulute nang ito balong kaprek hem dulang ma velo. avilo lo nga preke la si pinaana kisik sake ni dito mapan wang lo Non to wara jam git hege bang nang ito kan ta kapal lu ko di la puson dum. La puson do tema la nili dokan thala achiti man ke parlo pondelo pusipu Tamte la so aku tak nang di pen to pini kan iji dun di dum. nili pen pudun kang tunga bang ke la lo la adukan tanon het si kachitim lang amat la long lia nam pinele pupe sita la dukan na bang aphanan dukan na nam kiki ma nam sona bang ke nang pi asonte banang nang pinai puson si nili pudun kang tung Non e ko pini ke kelong di alam dum. no ma thang thar julong le lang ke long ji ke long le lam thang ta tini ni ar julong le la Nang le pen ko pene nang pinai ko basin di dun kan dun dum. la son ta ni tum chepang rum bom lo pu meeting pi ne non si ke do lang pu non ma do de lang meeting pi ne ta Nang liyong sila so do kan yung si pondet ko te ko an ba kina hokon. la so dukan jong si pondet pulote laptop bak akhiluk sonon ponili Ko ni la puson dum. Do lagi ha puan la yo na par lagi pu ke Tang te la so to war ki wang pe nang li pan to pini akan ho pada ko nang kita lapon du pitong nang ma. Chitong nang kok po tayo do nang hulo pute dukan na chipri nang kok po kayo ka chitirek nang kok le po la ho tar la pu ye sa kuna ne chitirek nang kok le po kayo ilihin ben kachuning rin ji bang la po hila yo chúng ta thì phóng viên được cái là po pene lập non ke chitirek yo kidet po asap subak bang nang rapor sonte fialo ni chúng ta la
long le nam le long le pusita pene la ke ki manam pene hobi nam long sonte puya lo itu mang Dalam tangan itu mana kan tak di dalam kota di dulu mah. nono mata velang La so tuwar put hak nakli ninga rong ningkang sam ko son lo suwar misen ma puji mate ko son ma kudunji. Me ulo. Tawar misen mete pete hobidalo. Oi. Nakli rong ko nalo ne. Ambina. Menong tira. Iwang la tuwar penayok nakli ko pilo ko mathadon. la bangke sima thadam te mi ulo sitai sima thadam te la hem kahe no dun pini tum han bangke government tum compensation pite puya sige ma thadun ni bang Compensation pipi jala mawe. son si karjulo Ninga rong ningkang sam lo kuma. Ninga rong ni yang sam dulu. Tawar dam pun joy pun tu ke dam ke bang ke bidam satu. Nakli rong ko nai ko. Dam ambina dinta. Tira. Ini askim bang mi ulo tema hadi askim bang mi ulo towar bang ajam thi opo sita mi sia bang ke penangan towar ari ke do to bang ke longle kana hok thi pik pik lo penangan adim long ke 300 meter lan antri pondet lo penangan adim long bang ke penangan da adim long ke 300 tang hok myong 30 40 meter la son se dam juilo aja ka de 50 60 meter la son dam juilo la son tuante penangan to bang ke আমি থাঙালং লেকা বে তোমা সন সন বাংকে দোয়া থাই বেদে দিতি না সে সরকার পেন জং সে কেরাব জং সে লং পসনতে মিসেনজি Ada ko nalo rong lo. লাকা আম্বিনো Ada bino rong lakadam et pote don kwan bak lo puson kene buka mathami me hem kana hok don ji long le biri kana hok don. ai la song penangan doge doji na angke lakha ponong le derlang pote hejo ni dita bang ta chi ni la tuar puthak nili kamatha dun bangke atuwar ke bang ajam ke the la bangke misen lo te bon sita asap so akisung doji athela tuwar jong si misen le putang te gari motor keve katum ke along ke pinan akisung doji pusi nili mathapon no la bangso akisung atheke gari ke chat pen ajok pinangan tum kangri kang krang pen dampo anpar ke amethang accident la pen ke munit tatum phan la pen chelong chainong atum phan la jontu jonwar la kadu ka ve tum han stame la ka kana hoke dupo i long le bang non ma ke ave thela dukan bang potela non du bom la he thela dak dukan malik bang ko pitong bidina pi le la Dukan tak poni to son duma. kedap ahem pu poteng de ru pi praji la son si yang ring du bo tanon ko son ne bang chi ki chi khani ba chi bun de la